ole tuntuma chuan angai ventu te tan chuan thungai nom tak ani bai sein Israel spy agency Mossad Hlawhchham za ngai na an nei mi alo Thah an tum to an Hlawhchham ngai lo Israeli scientist film khuru ti thu city lal rinomazia hi ngai thla hawang tun nai November ni somni pasaria Iran top nuclear scientist father of Iran nuclear program anti Dr. Mohsen Fakhrizadeh kumsam nga pakwa ka lumruang chu December ni thuma ropui takin martyr choi moina fam kim nen Tehran khopuya Islamic Republican of Iran din tu an phum na mun shrine of Imam Zadeh Saleh thlan muala William tak nuwa Iran chuan Dr. Mohsen Fakhrizadeh thana phubala ngei tumin tongkam an chak chuak rum hle Fakhrizadeh wina hian Iran rama mi poimo tak an telkimin phuba laklovin a omlowang antia hemi awangin Israel scientist chu ama ai film khur tura riatir anni tin Israeli khwalzin tepo film khur tura riatir anni ngalbok juda ho te chu Bahrain UAE Africa le European Union rama anjinna film khur hle tura riatir anni Iran chuan Dr. Mohsen Fakhrizadeh chu November ni somni basaria Tehran khopui chaklama amma kara achuang ka hlumna chu Israel le US thiltia puin Israeli spy agency Mossad Hlawhchham manna kutlakna ngai nget mein Israel chu tual thattua anpua thungrulna phuba langai antum urle ani Iran ram chanchin bu FARS news le Tasnim news te chuan Dr. Fakhrizadeh thana chu tunlai thiamna thil electronic device le remote control track satellite atanga thunun atanga tha ani anti ani Hollywood film angmain Israeli spy Mossad te chuan remote control machine gun mangin Dr. Fakhrizadeh chu tha ni nan soya Ali Shamkhani Secretary of Iran Supreme National Security Council chuan Iran ram chunga chutiang remote control machine gun manga tual thana om thei chuan Iran ram chunga ven himna security chu der thonga ngain ven himna ennon aniang ati Iran President Hassan Rouhani chuan Dr. Fakhrizadeh thana phuba chu kan lange yang ti in anlak tumdan le hun le ni ruat ero an soitel lo ani Israel chuan Dr. Mohsen Fakhrizadeh thana chungchanga Iran puna chu engtin ma achang lova kan tha anie nilove anti heklo mase Iran thungrul na le phubalakna om ngei turanga in Israeli scientist Simon Pitch Negev Nuclear Research Center thokhodle judate holiday Hanukkah laya ramdanga khwalsin turte film khur hle turin riatirna asiam ani the Jerusalem Post chanchin bu chuan Georgia Azerbaijan Turkey Kurdish area Syria le Iraq le Africa rama jintur te chu film khuru zual turati annia Hanukkah holiday line Israeli singni sanga chuan Tel Aviv atangin Dubai Abu Dhabi te antlawang ati kumsangni somni khan Burgas Bulgaria rama Israeli tourist chuanna bus chu baini in mi paruk thi in liam sompani anoma Thailand le India rama Israeli embassy chu Iran hoten bai antum ani ati Amir Hatami Iran defense minister chuan Fakhrizadeh wina he thil misual thil ti hi chanlet lo le shrem lovin a omdon lova melma te chuan Iran laka thil anti sual hle ti anin thredon ani kumsom ni chung Iran baidu tu te chuan sipai chakna man military option chu dokana a omsareng ani ti in Iran vautrin ma se Iran chuan a Hlawhchin eilo ani ati Ayatollah Ali Khamenei Iran spiritual leader chuan Dr. Fakhrizadeh thattura thupetu chu shremlovin achuak don lo atibok Fakhrizadeh wina hian
Quds Force ho tu Brigadier General Qasem Soleimani drone strike mga Baghdad airport bula US paiten kumin January Thah an thak tu General Ismail Quanite Major General Hossein Salami Iran Revolutionary Guard Corps ho tu berle Iran President Hassan Rouhani le mipoimo antel treu ani General Ismail Quani chuan Frakizade thana puba lagnan Israel rama longchol na mun le khopui lian pathumna Haifa chu beiturin Iran tranpui helho Hezbollah le Palestinian helho afui porni in local media ten anziak mase then khat chuan Haifa hi an bei vai chuan asokok na zet chu Iran ram in aturanga Israelin run tum le bei achak zek na thangkam chu a per palvei chuan Israel le Iran chu anin do pha dona Iran hian Israel chu tun maya abai lawang antivebok Haifa khopui hi longchol na mun pui power plant poimo omna ani Mohammed Begir Ghalibaf Iran Parliament Speaker chuan Parliament closed door meeting a Iran melma te chuan Mohsen Sakrizade an that chu an la in chir leang ati MP Waltele Iran mipui te chuan Israel tluchia in thiro se America tluchia in thiro se tin an awrual ani Iran le atho pui Hezbollah le Shia Muslim le Hamas ho te chuan Israel ram hi arem chang lai laya bai antum rin ani awangin tunkar thotan ni khan Israeli Military Chief of Staff Lieutenant General Aviv Kohavi chuan Syria nena anin rinalai mar lampang chu fangin Israeli sipaitain buat sai na le inral rin dan aindika Israel marlam endik na chu dan pa nga ya nei ani maya Iran vauna wang anilo Israel chuan pon lamatanga baina chu changle turin ain pai at renga kan thu cha chu achianga Syria ram atangin Israel ti na tum na chu atulang zelin kan changle thin kan do zel dona in buat seina kim a ani ati Mohammed Ahwez Iran chanchin bumi chuan teran khopuya tanga mel somli la Abshad muna Dr. Mohsen Frakizade ka hlumna chu satellite atanga thunun remote control truck le machine gun mangin ania mi sombruk pani Frakizade thana tura inrol tu plotters omin ral hatakatanga silai kha thiambik sniper pani antela mi somnga thil omdan chuitu anombok ati Iran chuan Dr. Frakizade chu Martyr Doctor ti in an chuangin an sun hlea athisen mo chu Israel phurtirin thungrul na puba lak antum urle ni na lang Dominic Raab British Foreign Secretary chuan Middle East biala in thungrul tumna le indo na chok mai thai borok chu Britain sarkar chuan angai ven le ani ati Dr. Mohsen Frakizade thatu tahi Hyundai Santa Fe trucka mi pali chuangin motorcycles palimangin le sniper pani te chuan anthat ni nan soya journalist Mohammed Awes chuan tual thatu te chuan Dr. Frakizade chu athichiang ngayam tin a chuan akara tangin an la chuaka asir zongin vaini an kapa anunga vaini an kap ati Iran sarkar soidan le report ten khat ero ain anglawa ma se remote control truck le machine gun satellite atanga thunun manga tha nge ni in an soilom ani Dr. Frakizade tha ani nu loka Iraq atanga Syria rama ral thuam tollu thumtu Iran Revolutionary Guard Corps Commander Muslim Sadele athian pathum te chu Deir ez-Zor province Syria rama December ni khat khan missile manga ka hlum ani boka he thili Israeli Defense Force chuan anti ni in an phalo ane John Brennan Obama admin hun lai sangni sompathum atanga sangni sompasaria CIA director chuan Dr. Mohsen Frakizade ka hlumna chuan ratha achholawang tin asoisela misual thilti criminal le miom le thailo te malakna mai ani ati
Dr. Frakizade kalum na hi Israel trantu tele mitam takin an faklain civilian engma poisak nei lo kalum na dem tu anom nual thung Yuval Steinitz Israel Energy Minister chuan Irana in kalum na chu rambial himna thil ania Frakizade thana chuan khovel himzoka asiamani ati Israel spy Mossad ho te hian zote in sazu ave anga Thah tura an ve to ta hi an chua manglova kumsang ni som nulama Iran nuclear scientist ho te hi mi paruklai ka hlum an lo ni towa ma se Israel chuan kan tha an ni an tingai lo ani Lebanon rama Iran thlobur sia Muslim le Hezbollah helhruai tu Hassan Nasrallah chuan ka hlum ve mai hlavin bangkara birukna atombo renga mun himatangin Israel beiturin amite afui portrin chu soisel tu amin himna du mun hima thomkuk reng mite fui portu anti Hassan Nasrallah hian jinvei wale mun son kwal fo chu him tok lawa ria in mi puima ain lar ngai meu to lo ani tu tenge Mossad agent yangle Ronan Bergman Israeli journalist Yediad Aronot Chanchin Bule The New York Times Chanchin Bua Thok Chuan Israel spy Mossad ho te chanchin ngai nom tak Rise and Kill First The Secret History of Israel's Target Assassination Tile Khabu Aziaka Mossad ho te hi an lo chuan omin turu buru theu neu lo mai lo tak an lo ni Israeli Security Service Mossad le Sinbet te chuan Edi somsaria Jerusalem Temple chu Rome sipai huaisen General Titus le ahoten anti chiata anrok nuwa le Juda hote tlandara Germany rama Adolf Hitler ho Nazi hoten Juda te tha chimi tuma Holocaust ansiem nuwa antlandar chiam nu daya kumsang khasgo somli pariata Israel ramthar alopian le nuwa tangin Juda te melma le tha tum tuwa pu mi sangni jasari zet anlo that toin anda thatowa voin thlengin Israeli te chu aruk the in an melma te chu phille tha tumin an la chereng ani Mossad agent staff hi mi sangsari zet omin kumtina an budget chu US dollar tluk leding on ni chuang loi nin khovela spy haberangai America ram en thatu Central Intelligence Agency CIA tilova staff nga berni in wall number 2 anni tin Daily Mail UK chanchin bu chuan aziak Mossad agent zinga bayonet department te chuan mi ka hlum na an thok deuh ber thina James Bond 007 film ang main Mossad ho te chu an cha thina James Bond 007 film en to te chuan in shia anga British spy agent military intelligence paruk ho te chet latvel dan ani bermai tunlain ramsang sanga cherengin tunlai fin nale thiamna man ro changkang berar bermangin sarkar thupek kengkoin dan pialama in thana ankalpui thin ani Iran top nuclear scientist Dr. Mohsen Fakhrizadeh kumsam nga pakwa po hi Israel ten kantha ti kherlo ma se ama hi the institute amat tin father of Iran nuclear program tiako ani wangin Mossad spy Israeli uisathiamte Thah ninge in khovelin an ringlel tho ani media then khatha chuan US official then khat chuan Mossad ho te Thah nge ani ti soin US spy CIA anin rolve em ti ero an soilo thung Mossad spy de hian Juda te Thah chimi tumna Holocaust chu khovela athleng le ngai to tur ani lo tin chu tianga malangna thei chi reng le in nam noi te chu Thah da that mak chu an tumber ani kumsam sari zet chu Mossad ho te hian khongai na le zangai ne tel hau lovin Israel nam melma niangai le ti na tumtu te chu an phil zau to Palestinian atanga sia Muslim le Hezbollah helle Hitler sipai Nazi ho te thlengin an bi ruk na hmun atangin an lo phi chuakin an lo that to thin ani Juda sa khole khabu Jewish law Talmud chuan nangma Thah tuma local chu
thola that masaro ti ani ronen bagman chuan Israeli te chuan engtizong ba in Holocaust Juda te suat tumna chu a thleng non tur ani lo anti burmai ani ati esteribua hamanan Juda te tha chimi atumna phiaruk na ten tak chu Mordecai kaltlangin puan chua aloni to ani Bible Juda Israeli hoten an melma an beileta an tha dan tam tak hriat tur a oma Genesis bung sompali chang sompalia Abrahaman lotale achungte achan chuadan kan hmua po indo zirthiam thiau mi zathum sompariat nen lota suam tu ta chu umin an wathat chimit thaka lotale afatale sum an lakir le vek ani Joshua hova Jericho le ai khuwa an bai poin mi an that chimit vek zela pakhat ma zuale chu reng an nei lo ani Israel ho te hi ma khochang atangin indo mi le mi huai kol sentak an ni in alang Mossad din nuwa an ho tu pa masaber mer dagana chuan bai pui mission an thak dona piangin apu chu Hitler sipai nazi hoten an ka hlum dona nazi sipai ma a thing thilai chu a entir je thin ani anti ronen bagman chuan Israel fa te chuan an mani an in ven lo chuan mi tu main an chan himdon lovin an shria voina an melma an tha lo chuan naktu ka an nun nein aturang ti ngai dan nget tak an nei ani ati ronen bagman le khabu rise and kill first thola that masaro ti chu HBO drama series a ti chu athin ani Mossad spy te hian mi tha tura an ve to reng ta chu alo bera mi zanga velin an zim to thina an single operation po a hautaka an hlotling hle thin bok ani Mossad ho te hian Hitler sipai nun rong tak Holocaust bultum tuber Hlawhchham chu kumsang khajwa somruka atlan bona le tombona Argentina ram ko pui Buenos Aires a anjurek chua aruka Israel rama achung thu rel saktura anruk bo nuwa Hlawhchham chu ka hlum ani atangin Covelin spy agency neblo tak anni ti anon tretana kumsang khajwa somsari pania West German rama Munich Olympica Israeli infirmi sompakhat zet Palestinian firfia khoten anlo ka hlum nuwa zui zelin an ka hlum le veka chumi atangin Mossad ho te hian mi ka hlum assassinate an war chhota ane kumsang kha zakwa samsari paruka Air France thlona Israel khwaljin phurchu Palestinian hoten Entebbe Uganda rama Shuai koi an nei khan chuta ho tu ber wadi hadat chu sangkha zakwa samsari pariata East Germany ram communist ram obena noya a hano na toothpaste a tur poison da in anhu thani lokha naturin hospitala anlo thatto bok ani kumsang khachwa somsari pani Munich Olympics a Israeli infirmi sampakhat lai thatu ta chu Mossad ho ta chuan kumsom ni chungin an that faile vek mai ani mase kumsang khachwa somsari pathuma Norway rama Hlawhchham khuwa Moroccan waiter chu Palestinian terrorist Ali Hassan Seleme emotin an ka blumpal hlau maya Covelin nasatakin Israel sarkar chu demle soiselin anhu kumruk nuwa chuan an mitha tumdik tak Palestinian pa Israel thatu Ali Hassan Seleme ngai mai chu Beirut Lebanon rama abiru ti in British mi Mossad agent Erica Chambers chuan vanai thlak takin thiana asiam thei hlau maya ani po bom mangin an thata chumi tum chuan civil mi pariat lai le German nun Catholic sister le British mi a secretary pakhat athitel ani Mossad ho te chuan an mi tha tum chu khalfala zim to ta a harsat chuan an bul hnaya mi tenen an thatin an da thamak maizel ani Ali Hassan Salame an tha tum hian Beiruta dorkai shopkeeper pathum te point nunna an chana mase Mossad ho te chuan civil mi te an thingai lo anti ve thung
Mossad ho te hian Israel melma nia ngai an sarkarin license to kill tia mi tha phalna peya an zui to hnu hian engman ruwa po an mangmai ni in an soya tun hnaya Iran top nuclear scientist Dr. Mohsen Fakhrizadeh an tha dan ero achangkang chho hle device remote control satellite mangin an that ane Mossad ho te tha tur list atel ve to te tan chuan he khovel leilung chungwan waya hian tlanbo na reng awmlo ati thei ani bere Mossad ho tu te hian mi thanan poison tur chaupo an manglo sangkha zakwa somko pasari kuma khan Palestinian hel Hamas ho tu pa pakhat Israeli nunala tuapu Khaled Masal chu tur mangin Jordan rama lutin anlo that to bok Khaled Masal chu kothlera Jerusalem anghonga Coca-Cola bur chu tibopalin anghonga anlei anga thatur ani hemi minga meche anethetis code name Dr. Platinum tia voin aban rekhatur pai chu abenga lutin anhua athia hetiang thil hi US President Bill Clinton hunlaya thil thleng ni in President Clinton po alung oilo hle ti ani Hamas helroi tu pakhat thichil bomb suicide bomb le rocket siam thiam Israeli thi sen chua tu le thatu apu ye the engineer tia ko mai thin po kum sang kha zakwa samko paruk khan Mossad spy ho te unawnu swinbet intelligence chuan aye chu Gaza stripa biruin athian te ina tangin anule pata chu phone atangin kartin abethin ti anshia Mossad ho te chuan a phone man thin chu thlak sakin phone a chuan puak thai loda in apa abiak lain remote control mangin anlo tha to bok ani sangkhat zakwa somruk pariata dei to khan Cold War wanglain the Manchurian candidate anti Mossad agent pakhat Sweden apiang psychologist chuan Palestinian Liberation Organization PLO chairman Yasser Arafat chu thaturin atia anu thatuma chuan jail atanga chuan Yasser Arafat chu athalo da thatur ani tin ama chuan Arafat thalak chu tarin akap ani he thlok suksak pa hi anua police station a kalin Israel ten athluak an suksak ti apuang anti kumsang ni pariat khan Iran thlop Hezbollah hel sipai ho tu imat makne chu Mossad ten tha antuma ma se athalak pakhat chau anei si kumsom thumdon tha tumin anvea Damascus kopui Syria rama awmti anthrechuaka Israel chuan US President George W. Bush nena CIA puina andila President Bush chuan midang te tinat an ni don lo chuan ti in phalna lo pea ti chuan imat munia chu achuana SUV kara chuangin abialnu pathum zinga pakhat atlo tur chu Syrian Intelligence Headquarters bulloka akar abom da mangin anlo thatto bok hepa hi Syria sarkarin ama vilturin meiche pathum an peya hetianga Syrian Intelligence Headquarters bulloka antha chan hi Syria sarkar barakhaina na anti ani chuminulok tharuka chuan Mossad ho te chuan Syrian President Bashir al-Assad top general Iran sarkar dautu berasoi Mohammed Sulaiman chu athian teina zanria eitura akal chu tuipuikam atanga silai ka thiam bik sniper panhi ta chuan an ka plum le ta ani kumsangni somkhan Hamas helfoi tu poimo tak Mahmoud al-Mabo chu athlenna Gulf Hotel Dubai khopuya Mossad agent pathum ten an that bok Mossad ho te hian hepa hi ultrasound wave manga tha tumin athi chanchu mi kuthlak nilo angalantir antuma arum chu chunglama ankal zuya mani inthat anga lantir antum hlea mase hotel CCTV camera atangin le police ten ataksa an enchiana ero mani inthat anilo ti anmuchuak ani hepa thana hian Mossad agent somni pasari zat inrolin athlenna hotela khulzin angin an thlengvea athen chuan tennis khel tur angtein tennis kit te kengin clutching rackets kengtapo anom bok
ti CCTV chuan atilang ani Mossad agents te chuan European Union passport te mangin pakhat chuan British passport alo mangsia British sarkar chu athin rim hlea London khopuya Mossad chief chu anhnot chu pha nge ani Tom Leonard journalist of Daily Mail chanchin bu chuan Mossad hote hian an mission ti donin ramdang chanpuina andil ngai meulawa an tho pui ramten wantlang hriata soisel ma se Mossad chu an tho pui thale ani ati Israel in US nena Iran bai alodil Iadinot aronot Israeli chanchin buin aziak danin US President George W. Bush chuan kumsang ni pariat meni sompali khan US le Israel ram in thian thanna kumsom rukna lompuina ni pa in Tel Aviv Israel atwa chuti laya Israel Prime Minister Ehud Olmert chuan alodong songin hemitum hian aruk thayang barin President Bush anena Iran do phalna le baina tu ral thuam tha bom ilo alodil ani ma se President Bush chuan Iraq le Afghanistan a raldo an nei awangin a hun chungin Iran bai chu arem tilo ati ani President Bush chu US National Security Advisor Stephen Hadley chuan toyomin Prime Minister Ehud Olmert office meeting anaya chumi mani che chuan Israeli Defense Minister Ehud Barak tanen inkomna anaya chumi chuan President Bush nena thlona thaberle leichung ver koduk thai khopa bomchak bunker bastard bomb antite leiphalna alodila Israel chuan Iran chu bai alochak zekin alotum ruhle ani ome ma se hemitum hian Bush admin te hian Israel in Iran bai do anrem tilo ani PMO's office Prime Minister Ehud Olmert chuan President Bush le NSA Stephen Hadley te chu komin chumitum chuan thuruk top khok CIA te point an hria lo tur chu Prime Minister Olmert chuan President Bush chu shril adusia Olmert chuan Stephen Hadley chu room lo chosan turin angena mase Hadley chuan dan angin US President tabula omtur ani thu achanga anhuwa President Bush chuan National Security Advisor Stephen Hadley chu local kiang lokri turin le ama chowa Prime Minister Olmert biak chu appointment love tia ashil nu chuan akal kiang ta chuta Israeli Prime Minister Olmert chuan adokan hoya tape record ang chi Mossad spy hoten trong anlo record chu President Bush chu zoite main a han ngai thak tir ta chuta trong kam chu Iranian trong niin athupoi mo lai chu English in President Bush chu ashil fia chutiang trong manga thu soi chu tu naya Mossad hoten anda thatak Dr. Mohsen Fakhrizadeh trong kam ani Dr. Mohsen Fakhrizadeh chuan atho pui pakhat abiak na chu Mossad spy te chuan anlo nei rukhiau maya Iran nuclear program asul sutu father of Iran nuclear weapon chuan kan ho tu tele Iran Revolutionary Guard Corps te chuan nuclear warhead pangatal andu ti ansoya mase manruale sumchu min pethadu silo ati tongkam ania Iran chuan khovel ma nuclear ral thuam siamna tur nilovin uranium thlit fim na chu sipai chakna atan nilovin civil thila mantur tin an soithin ani chu thuruk top khok chu President George W. Bush an asiat chuan makpo atile ni ina soi President Donald Trump le Israel Sarkar Prime Minister Netanyahu kaiswai chuan engtikong zong main Iran chuan nuclear ral thuam anai tur anilo antibur mai thin ani November ni somni pasaria tha tak Dr. Mohsen Fakhrizadeh Iran top nuclear scientist thana chu Iran chuan Israel le Irana helpol pakhat mujahideen khal polti ania ti in Israel chu apu burmai ani mase Mossad spy chief Eli Cohen chuan Israeli army radio nena jahideen khal polte chu kashengai haulove ti in achangani Dr. Mohsen Fakhrizadeh kumsom nga pakwa tha dan chu manrua achangkangin Hollywood film ang mai ani Iran Rear Admiral
Sam khani Iran Supreme National Security Council chuan tun lai man ro changkang special method remote control device manga in Thah na ani e leilama inkana a omlo ati Dr. Frakizade hi a bodyguard mi som pakhat te chuan aruang chu a chuan na motor an baina khobul naya hospitala kalpui wat ma se electric power an lo nei lova helicopter mangin teran khopui an panpuya ma se konga athi ni nan soi ama thatua pu Mossad agent hian fingle rem thetakin abul naya electric eng power om tur te chu remote control mangin anti chevek ani anti athui ta dewa Israel ten tu naya ral thuam thale changkang Germany atanga anlei Iran ram direka ka phatur tho indolong radar traberle changkang ber thuam andon tak ta chu rem changa zia kan latum le don dia city lalrin oma